Hello there, this is Jonah Mark, and behind me is the Halandumon Tower in Ilonggo. Well, it's a challenge. Handom means to aspire for. So that's the tower. I don't know. It's been like that for so long. But that's not our mission for today. We are actually going to the Central Market because I'm to buy some native stuff in there. So let's go for it. So this is the Central Market. The traffic is really tight, full of people, pedestrians, and vehicles. Now, that's where we're headed. Okay, so full of vehicles. This is the heart of Bacolod, actually. The plaza is right over there. So the Halandumon Tower is right there. And we're going to the entrance of the Central Market to buy and haggle. Haggle in Ilonggo is ayo. Let's see if we can haggle the prices, because that's the trick when you buy some stuff right here. So we're right here. We're now inside, and just look at the wares that they're selling. So let's find out how much are the prices. Okay, now I'm looking for hula hoops or hoops. Okay, ang dagko, pila ni siya gani? How much? How much are these? Ano dako, ma'am? Ang dako gid. Dako, the really big ones. Pila na siya? Oh, it's dark. 150. So it's quite dark. But how big are they? 120. If I haggle, that's 120. Why na gid ayo? Wala na gid ayo. Ang daw nipis-nipis lang abi, the thinner ones. Wala ka mo sa daw nipis-nipis or gamay-gamay pa da. Kaya ang budget ko limited. Iniya pila ni? Ano ni last year? Pila ni siya? How much? Okay, they have lots of things here, stuff, barbecue stick. Are ba mo pwede matag 80, ma'am? 80. Oh, sige, sige. 80. Okay, so from 80, pwede siya 60. Can be at 60. How big are they? 60. Sige, bitaga, iko, give me 15 pieces. Hindi na pwede, 50. Baka ko 50. 60 lang, ma'am. Okay, I need 15. Siya maracas. Nagpila ng maracas. Pare. Ano ni siya yaw kadamo? Nagpila, how much? Plastic rattan. I will need this for the designs. Oh, nice colors. Aha. Pila ni siya? Ang plastic rattan. Ara, ma'am, tag 150 isa ka bugkos. Diyan. So how much in all? 1575 1575 because I got 15 times 60 times 60, tapos 15 times 45. 15 times 45. So all in all, 1575. Pwede 15. Hindi na. Hindi na kayo. No more. 1570. So less 5 pesos. So nag-ayo pagid. Ayo pagid. Ayo pagid sa ano. So 1575. Ayo pagid 1570. So it's less another 5 pesos. Yay! Ini siya ay kagagmay. Ang magbagay to bala sa ano. Magmay lang amon. Wala kasang dako-dako. Hindi na siya kitaon karon kun itakod ko. Okay, so lots of native stuff here. So you ask me what you want and I'll show them to you. So, what are these? Uway? Ang uway mo ning ratan? Oh, na. Okay. Sige, be. Palantaw. Pila ni? How much? Pila ning isa ka mo ni?
140 ka lang. Ah, Ara, 140. 120 na sa nubo. Nekaha. Ano ni kalaba? 2 meters. Ano na siya? 8 meters na. Pero- 8 meters, 8 feet gali. Okay, mga pila ka bilog ang isa ka amon. Ara, 40 nakabilog unod madam. Pila ni ka meters ang amon ni. Metrohon ta lang ni. At takson pa. O, wala ka da sang Ano dong. yara eh? Hinabalang ano na nga daan. Pila na siya. Design din ni siya madam niya. Gani. Te pangitay ko to sang barato lang. Kaya ang budget ko pila lang. Boss, 101 meter. 101. Pila ni siya. Ay. Ato pa gid. Pila ni siya. Ato pa gid madam. Ano to? Ini, pila ni siya. Pila? Takson pa siya. Hindi anon pa. Sumahon. 101 Hindi meters. 101 kadupa. Kadupa. Basang Tagpila ang isa kadupa. Ano siya? 65. Oh, 65. Wala na ayo. Barato na na ko, no? Sige, sige. Okay, gay ko. Hindi, manggid mo. Oh, sige, pulo. Kaputi. Ay, kung magpulo, 600. Mangyapon. Mahal mangyapon. Pulo na ka ano? Hindi lang magpulo. Kaya hindi ang ako nga budget. 1 na lang. 400. Ang mga walo. Oo. Ano lang. Amo na lang na. Isa ka green, isa ka pula, 4 ka puti. Okay na na. Ari ko di sa kay Mr. Barredo naman nga stall. Pila ni siya yung sir tanan gani? 390. 390. Oh, sige. Swak sa budget ko. Swak na sa budget. Alright. So, plastic twine for 390. 65 each. Here at Central Market. Yay! So, ng cambio ko, my change is 110. Okay, thank you. Salamat, sir. Bye-bye. Ay, salamat. Aling akong cambio, my change, 30 pesos. So, for my 2,000 peso challenge, I still have change. Plite-plite ko na lang yung fare for jeepney. So, let's go! My twine and my hoops. Aray. This is Jonah Mart. See you in our next shopping adventure. Bye for now. Ay.